دادی هک سر به حکومت دمکیه اپوزیسیون سوریه لمارع کجرین هر چار ولاتین کرد که شوا نوروز 2023 لجندریسی هاتبونه شهید کرن او چار کس هاتنه محکمه کرن هاتن محکوم کرنشی دادگاه چه بریارده سه توانبارین و به جزای اعدام محکوم کرد و علی خلف که وک ابو حبیب غشام دهات ناس کرن به 3 سال زندان محکوم کرد. یاسمین مصطفى دایک محمد فرح الدین عثمان و هفجینا فرح الدین عثمان که هر دو جی دویکم کجیه دا شهید ببون جرودا ور آخفی و گوت او جبریارا دادگاه نرازینه. دیمنن پیش مالا مالباتا پیشمرگ الباجاروک جندریسه یه هرم عفرینه نه. ایوارا نوروزا 2023 لپیشوه ماله 4 ولاتین کرد جمان مالباته لسردست چکدارین گروپا احرار الشرقیه یا اپوزیسیون سوریه هاتبون کشتن و زاروککی خودان پیداویستین تایبت جی بریندار بوبو. روژا چارشمه 17 چلیا 2024 دادگاه که سر حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوریه کجرین هر 4 ولاتین کرد حکم کرن. دادگاه هر یک جو عمر صالح اسمر، حبیب علی خلف، بلال احمد عبودی به سزای اعدام حکم کرن و علی خلف کو بناسناو ابو حبیب خشام تیناس کرن به 3 سال زندانی کرن حکم کر. یاسمین مصطفى دایکا محمد فرح الدین عثمان و هفجینا فرح الدین عثمان کو دو قربانیان و کم کجیه بون شتورا مدیایی یا روداوی را آخوی و نرازی بونا خواه جبریارات دادگاه نشانده. مدوی بن وی ترسیده و بن زوره دا ما چارش عدجه رهانین گیو دیه بچعبه خواه انو ابو حبیب ده موقعی جریمه دا ای دیه انو جیته ای دیه آبیدی و حتی نشعدوک هابی قوم بچعبه خودی ابو حبیب دستی خال پشته لوی گند خید بهاره و گنده اول فیشک وی گنده مانجه گنده درکت هروجی هوا سری مازنه هوا كأنه براءة دردك به 3 سال كأنه براءة جريبوك هنا مازن را 3 سال كأنه براءة غراضي خوش روي استفتح ده بس ابو حبيب دارخ ان شاء الله ده هم اعدام بزرارتنا بس المهم ابو حبيب براءة دارك به والرعستيجي جيشتنا هدفه خو ما حقي خو نابري هنا حقي ما ايه تاور جروي استفتح ده ما شعدات شان شعدا ما برنا ما تجيب سر ابو حبيب برنا لانه هاو سالي مشكله شونه ساكن كل بش ابو حبيبه اي بش ابو حبيب بقرن هنا ابو حبيب براءة دار دخينا. شبا نوروزا 2023 گروپکا چکدارین احرار الشرقیه ایریشی مالباتا پیشمرگ گربون و جبرکوان آگر نوروزیل پیش مالا خواه خستبو چکداران او گلباران کرن و 4 کس جمالباته کشتن. کو فرح الدین عثمان 43 سالی، نظمی محمد عثمان 38 سالی، محمد عثمان 42 سالی، محمد عثمان 42 سالی و محمد فرح الدین عثمان 18 سالی بون و زاروککجی بریندار بوبو. کشتنا هر 4 ولاتین کرد بوبو جه نرازی بون و خپیشاندان برفره جعالی خلک هرم عفرینه و کناوه شهید نوروزه لقربانیان کرن و داخوازا سزادانا کجران و درکرنا گروپین چکدار انگریدای ترکیه جهرما عفرینه کربون. حسین عمر روداو جندريسي ياسمين مصطفى هفجينا فرح الدين عثمان دايكا محمد عثمان هم هفجيني وشهيدة هم كري وشهيدة دايكا شهيدة يعني جندريسي القلمني ياسمين تبخيراتي من القوتنا تاقو داريكر چما هنج بريارة قرارة في محكمة نرازينة سي كسان حكم عدام استاندنه و تدبیجی هم جی نرازینش قرار محکمه. بعدين هم هالريك هم تشينو هاتن
وباري ما قلتي يعني تشندنا هوتني ما المحكمة برزور بي وباري بلكي مجوار أخي أنكر إنه تشندنا هوتني ما زورة بعد نهام هو سيكاسو إعدام الدنيا وإي ساري سبب جي سيسر الحكم الدنيا وتبرئيج جكشتني يعني إنه هوا دبي قاضي دبي إنه نبرئ علي الخلف من التهمه وقرط سيسور الكارت اللي داخلين ام نزورن بس سيسور هذا مع العلم انه هاو اي خاطدون دي ونفذون دي واي تدافش كرن جي هاو يعني عيدهم قرك جوي رابي ناج ايدن رابي اها شاهد هناك او ابو حبيب تذبيجي 6 حكم ستاندنا شاهدي وهنا اري ليش عدا هنا ما تشوش عدا بس جرى برن المحكمه جيب كتابي قرآن سين خار لبيشي قاضي انه جيو دي ابو حبيب موقع الجريمة اي دي برا بوت انه مديا اوبتي اي مديا جوداري هاتي جيو بيتونيش على لقدا لتولي دبي قاضي دبي ادله غير كافيه يعني بلكي ما منزون بمحكمه عجبه ادله تشقو كوفي قراكه حطوني ياكي هون كي محكمه به باشا محكمة بلنتر هيا لوي داريكو هم بتشن مراجعات بكن سري لي بدن يا استئناف يعني ما بس استئناف محكمة ياسمين محكمة استئناف الويداري هيا كون هرن في قرار محكمة رد بكن طعن بكن أري ليه طبعا أمكن طبعا لأنه في حكمية أمكوكنا روزينا حكمونا حكمي مش بيحكموا إيه مجرمي أساسي تبرئة بي أمكن طبعا لو داري ما تنكر وانا عسكرت وانا دارك من كون طبعا أمكن كبري كيو بيحكمي طبعا لأنه أمبينا روزينا لأنه هابط سياساتي فوج روي تفتح ده دماشي إنه أبو حبيب براءة داخلنا روي تفتح ده سياساتي فونا كده ماشي كل بشت أبو حبيبة فيكو هاتيا تنسي صال حكم ستاندنا بس عيداك بشتاوي كيا يا سمين أبو حبيب دعم كي دعم دك يا أبو حبيب كي بشتاوي دقري سير عافك تشكي شبكات دنگ نويتا يا سمين يا سمين محامي وقرتنا أفوقاتي وهنا بصراحة أو محكمة أم جيجي فاجئين يعني أم جي ومحامي جي أم جيش بقرارش ثابت لأنه وقتها بداية أم تشين محكمة يعني بتوني قاضي بأبو حبيب ردان دكر وبوتني جنده مسخرة دبر يعني مع موافق من إنه أبو حبيب يكي حكمي قبوقه بس تشبي دروي محكمة دابي أرتو ضغطي عشيرابي ضغطي ترتيبي برا خورن شكرا تشبي دروي محكمة دابي لأنه بتوني قاضي مسخرة دانكرني وان دكر وتوني جند محكمة بي أمجي صادمين يعني أمجي صادمين ومحاوي ما جي صادمين هون چه حكمي جا أبو حبيب راد خازن هاونا أبو حبيب إيكي يعني تشت سياسة خير إلا من أبو حبيب إيكي براءة دارخن أم ناقش انت أويونه نا هون دخازن مستعد انتهى مري وعدامكن وأبو حبيب براءة داخلين چه ما عجبه يعني هون چه حكمي هون دخازن جروي تفتح ده ضباب شرعية في شهر شهيدنا نهوديتن جس تفتح ده سياساتي بون دماشي انه وي براءة دارخن لانه قلنا وابو ضباب شرعية في شهر شهيدنا يدار كاتو اي بيلب وسير روسية هوتن خيون بس دمون جان نا خيون ناكرن لو ضباب شرعية هابو ایزونی بانو ضربه دمو جاجیل به مرنا هیا ای حقیقت پر دوی کشف بو بس آرتاق هابو چه سیاست مشی خیر ضباب شرعیه و چورجایدنا در نکد منزونی ابو حبیب جو کدره یا یاسمین ابو حبیب جو کدره نبیست ابو حبیب جو کدره ابو حبیب ابو حبيب ده حبسه لا جو كدريه خلكي كدريه ابو حبيب جو كدريه امنزون جعشيره قشامه وامنزون جو كدريه وكوك دجمون لقيمه بهافدراتنا ونام هافد نوز دكن هاف ظلماتيول تريما كوردوبيا روي عيد نوروزي كاسك جو كرمونجا ايكيش كرداي كي وانا كشتن نتثار ما بهافدراتنا انا پشتی پرسا داوی جبرکو دنگجی باش نایتا پشتی کو شهیدین و چه بون کسا کیلوا پرسی
پارتین سیاسی خودی لوا درکتن لوا پرسین آلیکاریا وکرن جروي سفتح دو ابو حبيب بخا لو خو تسليم كرك وما بعدن قلت انه لو خو شو خو تسليم كرك جروي سفتح دو غراضي خو بس ابو حبيب وايه ماجي تشقو شعداء لانه امزولن هاو سببه ايه سلاح دو ايه هاوبي وايه اول في شك او بيتي تيمن هاو ايه اكي هوت كشتن زبش دو سلاحي ابو حبيب بدمون جن بش دو ليكات ضربه دمونجي امزون جبوشيه دو ضربه ابو حبيب محمد عثمان تيمن ايمازن او بيلويمن جند كوش جبش دو جند اوبت واي سلاح دوي قشكي خو وي مجرمنا ابو حبيبه امزونن هاو سببه و هاو ده بشكريه جبي جريمه را فلذلك تشقوا سعدي ما هذه جي جوي روبين والتوليه جي بس هاو بري اذا كان اللي قال لك سباس ياسمين مصطفى دايكا شهيد وهفجينا شهيدة كي جندريسي كو ده شفا نوروزا 2023 دا شهيد ببون جندريسي عفرني بيوانا مبوي